kalong ka khubor ka ba snotrim ban yo sngo ya ki jingjia hari khasi jantia khamtam ha shilong ha ka ba ki pulit jong kan nong ba shilong ki lek ban shimti ya ki artli ki met yap jong ki arngut ki khna naka khlau ba laukanti han nongra ki balaja ha ka lai pho tarik ubnai wasan jong usnem arhajar arpar yak bala deban ujor syaki pulit dakak mi jong kita ki khna habayo baniak ren bat superintendent police Shillong City ulong ba ukpa jong kita ki khna ubalatip kerteng kum uba Jefferson jana arpo knais nem karta ulalik khot ye ki khun ban yalam kai hakapor phaisngi henry ndaladap kumbah nyu baje ye ki klemwan phaishu bat na kaliang ki bahiyeng ki lalik ban ujor syaki pulit harenja mentakasngi kladon ka jingwat snong bat hakani ka jingyawat lasem da kinong syoknong ya kita ki arngut ki khna bat mar kumta lap pentip no marmar syaki pulit bat hamar bayo jingtep nakaliang jeng ki pulit ru kilalai chakate ga jeka ban pendep ya ka badon kam hakani ka jingja kladon ka jing suba bayakani ka kam da kaj ban ot yakini ki khna iwei ba sausnem bat iwei ba arsnem ka jingkeno ka lecha ukpa jongki namar deima uhi balayalam yakini ki khun bro arngut kani ka jing suba kalong ba ukpa ulaja klemwan phaying shu habai dei bat kani ka company abreu naglyang ki pulit killa register I hajar bat ka jing thuet ban lap ukpa jong kite ki khna arngut ki bala sha ban ot kadang ya bat ban lap yakin nongle yakani ka kamsniu shushu layo ban yakren bat ka chairperson ka Meghalaya State Childhood Protection Right Commission ka kong yo monsim bat ka kong ML Warjiri District Child Right Protection Officer hakabai dei bat kani ka jingja bat kite ki officer kilai thu bakilai trelang bat ki pulit ban thuet mano bat don kti hakani ka kam lewat mak mar surum cloud ang bunyi ini apa baik itu stay ikut phun kaya mentar long switch yang nak kalian di bahagian ke nak kalian kita perlu diskusi kan kepada Kita minta di pada yo sistem lagi kita ada hospital safety yang ada bisa request di lagi. Kini akan habis case of murder 302. Shop investigation. Dan jemput Antor ke jing tok kita hari ni. Kini terlayar kan, jing tok kita terlayar. Terus beliau keluar hari ini. Nak lainnya pilih pentip lang kan isa ka SCPC. Yang minta kita buat step kita ada harapin polisi. Nak lainnya SCPC kalau phone MEP police department halau kan. Kalau kami uji KHUBOR ni, menen pagi ni pun, dalam ini ni ya, dalam kai, baju dalam. Ini yang saya show pada film dulu. Ini yang cuma posan baju ni dalam itu pun. Di hadirin kemuan pai show sih yang dia lebih tinggi ban tetap setengah. Di dangta pada nak yang tanah tu kita lihat. Nilai instant klaim dia pada KHUBOR pada nak kita beri balik cash itu. Maka dia ini KHUBOR bah lalu kita lihat dan kita arut kita belum kita antara cloud macam nolak nolo di kedai hajan tai wadui kat kawak ketik lah di ke CSU ke crime scene unit ke FSL di bulat na ada jam police station buat kunjung di gazetted officers kita apa yang letak
place of occurrence, but kila supervise your case. The kila pendapal formalities place of occurrence, kila lift evidence, एक बार की support की evidence की place of occurrence kila your lift, ka postmortem ki sale migrants, ka case ni register no, and menta stang yung accused nilap long ba lam let's say they will at least nilap long ba at least to a certain extent nila long confirm ba di pa di point di menta tang ba review di nimpatit hey ka webos yung hey udan menta but search party kadang kita lek keleng-keleng ki ban yet yung pria. Mene habang ilit ham tu tengah try kelayat ke faya te kamlet ni ba nomor try ki pulit ki action ko nazan ni tu nomor ba kat komjing yo juni te mene ki pulit ki ladon so ka jing song tu jonga try ba mendang kam ban file ke faya because it has been ngatrai sumuto ladang bakla te ka role jonga pada long kumnegen ba min sim ki lak dong mo manga ngatrai menta ki kena ki ba hapo kelas 6 henry ke pada ka assistant ba ki yang ki don kam lani ka referral ngin ngatrai lang ringkat bi kong ba nginget hiru kum kini ki jat incident te kabon ka trauma te ka role jongi ru ka de ban refer ada de ka kemene de no ru kan te let's say ka ni ru ka plila ti yingi bangin trai ba snong but kiba ya don ringkat hang tu kenang ba ila ban ai the corrective measures pada ya ki bahiyang ki pasamo nomor ka trauma kamjur nganget hiru tamba meneru ko wedu ngapa ban address kolong ba ya lada kide ki media ne kinu ki baring video ngapa ban omba mide bandon ka level of sensitivity kan in a very distraught situation ng kapauti kmi tu ya katu te nida miru na so na nomor midon ha katu ka jakar mene and me your family how distraught they are they nga snow ba kum ka officer ka baget clear lang naman ta ki na long ka level of sensitivity hot kila do e ka jing in at least respect ya ka emotion ba ya ka situation jong ki family members kata kalau ka request ka jonga te kanang ni khmat namar ngi yang plan hi badi kong bangin let visit biang te whatever assistant or referral bangila ban le na kalyang jongi ngi le ken bangin chim ki measures jini ni ongi pi mene habangin let minum la e ban ti penia ni respect ya ka situation ka bagadon but plus ngin kwa ban shuti eki mo hagatu ko por we saw the family at try piece of fear witness kilong kumno te in time nambar ban nidang yadon hi ka plan of action jingi bangin visit yeki tingin follow up te whatever course of action as per the needs ke anum pala ban ong ep namar ngapatip ke family what assistance will they need in future mo ndaya ka bamenta te ngakwa ban ai men sim yeki ndar ringkat lambat ki te kanu ka baki don kam ngin refer yeki se the right parties kan mo long lada ki don ki khlung nam to ne yang ru le se ki don pada ki badon kam jingara ngila ban address ki issues jong ki ru te kita ki ba ka role juni tamba nganumla ban clarify bangin le no menta as per the family long kita kan ngadang ngila let visit ngila la ban le ki kam ki jongi then we will move forward ya ka bamenta ngi kwa shaban ai ki ka pol bakin brief and then we select visit the once namar ka visit jungi ru kam de balik tam from one office ikong ru inland lang tak kom bajing plan mo kom and na ta min pet pada ye ki ways and measures bangila banya rap ka yung along I feel for the mothers no kata ni kom but ka baar pada kawan iwan pun ki jingkeli mo bale ke ja kom ka ni ka jingja ni sure slong im patna ban pen sakhi pen tikna ring is your slow word let's say udan kijing ke kerja ka kijing nom kijing le yaki kijing million ki basni let's say among no da pampalat ma hadu kina lak pole kijing shisha some kind of substance mo uprio
either ulong kadika rage yang yo ibon naman takiba ke duna kanega on management of anger mo kata ko way kasi don kilong yang that soy domestic violence dan of course alcohol kia but mentalik bakam syirkhei ki babon ngim ong makade ya kan ni tambah ki bon ki dawo ni ki hap ya wa ki bulet mo ni tahu kalau benda ke drugs ro mo namar ke ban penlong yo brio ban le kum kanega kam de I feel kadega social problem, kadega economic problem, nama le ase ki kam ki jam, kadegi emotional, dan kadegi substance abuse, dan kadegi happen shisha, shoy kata. Lada kadegi syukan substance abuse, mo syu ai, nuksa. De kata buat it is a much more serious problem. Come day an incident of somebody getting angry mo, kadegi kata ya ka shnong kata mo. Kita vulnerable points kita kinwan rakum kini lesi atau kiat kalong easily accessible atau drugs kalong easily accessible so other people are involved in this murder. I feel morally responsible for this. If he's a drug user, or even alcoholic, kilong belong involved kita kiba dia yakum kini ki substance mo kiba pen destroy habaki pon ki pentep yang ai pang kata te kiba kong do ya pentep shwaya ki bade ban pentep ka wei ki DCPO jong ka East KHASI Hills but ta ka help na party and nomor beli nomor ba awe nga ki tho yang ba ki kami beralai ni jom tahu orang bawa lek kan kam snew but itu kami jom tu kilong arut kilong distress kio mo te tang shumari tip kum tahi lain ni lek nak help kau Martin ko DCPO but dengan commission tingnya lek gash temo tikipat dep ki polet ki berapa ya kendo atau ni ya kami jom itu kilong kami jom tu ramah mo tinggi wat mangiru im dan not man da kren pa ya kili ma ke I'm shocking ke belum amin kilo I'm shock traumatized mo te ni shu kwa ko man shu tip ka to ba ni dan jingja kan dia tambalong nget kilong kami nani mano ni kam de ka por pangin beniak pangin da kendi bahan nama kila ma de ke jing e ne ke belong la su pun ba la ya pe ke ni ki so jong ki so ba ki de ki da ka de ne po ke media ro I feel later on kila pen ni kan dia mo ke jing da dor jong ni long ke le ke for personally I feel that's very insensitive. Ba la de ban blur la le kampat de ka por no ban shu ayu le mar ba ki kidang long hak dak kom tu mo ting ya ap hadu ba mo hadu ba ki kamla ju tu ki long ke le che ba de le ti ko ma kam ki ni ki jing ja ki don ka to ni ki ban tang ya be pe mo ka ban kong de of course ni snow lam ya ki tu ki kami ga snow lam ro ya ka kami jong tu rio ba le ni kam na mal mo do se mo hon la jong pyniap iksir mo iksir jom ni but you kon mo nanti ban pet ki don em kita ki kata ka market ke ban sell ki mi ki ban rumah rio brio hadu bom brio shu ban pyniap pat ki kon jom mo ya kata ki ko te ke ban nang ni syak khamat ko mi le ekran ne ke benta ko wei ban la ho ya kata ni ki don kam jing ya la tu kilong kami dan kita belong so traumatized so they will need counseling say the women's commission can take this up or a health through an examine ban pay then kalian ke inse tu komati kalian ke bentar jom ki ke bagi dia benda mereka pulit they have a lot in their hands mo they tamban ayu ban buat tokit ban yo benya ke benda and we need to follow up the media has a role to play role ban lum yo thia kum ki ban nim ban sngap bet ban shi ok la dep ja ni ban bot dien ban yai bot dien ban se kum ngi la ekran meneru kum ba ai jing ban homati ban commission ro I think we should meet together and talk about the larger issue kani kam de it's not it doesn't happen in isolation any event
we all no dia ingin senangnya keren nama ba it's too soon dan ya keren ke mo am kwa ban chu keren ban ketian am kwa ban in the sutho ban zakhan bahai kata kum do ban address kan but la ban because it's more than awareness that we need no so that it doesn't happen again we need a strategy we not been done come under a multidisciplinary like different departments we need to address this problem but then take it seriously because kelak tak kerja benda bagi kan lu pun buat ki long yen mo ngala yo snow ki bentang kedong ki dong bagi la ada tuan ni tho ini mo yang especially after the pandemic ki pun ki kena mo ngayu go further mo and beyond this incident kan it's the high incidence of POXO but high incidence of substance abuse